Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kasin Margaret Convent haringkat berkekasi Students Union mentaka sengi kelanok senyang syakadar basnong laim kera daki marbam. Kini kedai kasin kapanikong mensamar bam dah kadar basnong laim kera syakilong ying kibakam duna kayo kakot jong kasnong laim kera. Lingba ke jingdok senyang jong kekasi Students Union sengkimi berkisistas jong sekolah Saint Margaret kadar basnong laim kera kelayo bensami kini kimarbam syakilong ying kibaduk bakerduk kenang kenalan ke jing tangan Hakum kini kapor bekas sarkar kapan jadi dekat hangdam banglaj nak kajing sapriang kenyang jingpang kufet kat kendai. Kini kajing yarap awan naga KSU buat nakini ki sister yang Saint Margaret. Ina kaliang ga senong berbos nong lain kera ni sengongu ba kiwan ajing yarap. Ka berbos nong lain kera ka penan kami kirang ba dong jong kini ki kentot berawi ke lain kera ban identify. Ngi identify long kim dabun tang sipo kar arngot si dong. Halai mukra gidon gumta ba ya khatsan ki kentoj ki labun ki ba koi haka kim aku mani ki por kini kala arab nakaliang ka dorbor sidong lai mukra kini kajing ya trilang ka KSU kumseng bahalang bat ka Saint Margaret kumga seng gabedi kam niam kam school ni ba yarap hai ki ba tinakaliang ka senong ru ngin saya pechu kumnungin yarap igini barok khoj kini giba jinjar kini gi nong tribela ginong nya kali ginong didukan ginong di surok barok khoj hi gi bahasa lain ka gi berengkam jing yarap insap ya perka long jing beteng jing lockdown ka syong jing start jing sorka lada ka beteng ya ka lockdown di sungutu ba ini kamtam giba la jinjar lupa in sapoi sikayap ngan tina kaliang ka sarkar kan hap perkat kumnu ben komsit iki lada ki continue ya kan lada ki kam penjensur ka jingmut nga kadai long kin hap penjensur no kambun nomor ba borok khoj hi mdei tangi essential shops ki ba dan kam kinong belaru kinong ya kali borok khoj hi ki ya dan kaman kamai diben penpoi biang syaka por borok khoj kini kamai la kajo natrai borok khoj hi mdei bigi kwa ban suya bam ya kapisah sarkar ndrei la de kim don kala kum hagini ki por ban tri kam ka sarkar kadai ban wan sakmat ban ayaki daga monetary compensation Taksi lagi driver taksi dengan badan hasnong. Ba lai pesan mut driver taksi badan hasnong, badi hasnong. Nanti kilong yen baduk pada arspa arpumia. Nanti identify ki irang badong. Disambut di teng sama nang itu teng itu ya. Kadu li gadong durun na har saudong. Kira-kira kesin sejam menikong lale menikong ini kamalale tong ya jarak ke sister nang niru ban kalian KSU